Узунжа, Скеле, Бага, Саватка. Ayni bu 4 koylarının koydaşları bugün Uzunca koyunda. Adet üzere sentyabr ayının 1 rahatlık günleri koydaşlar koruşuvuna toplandılar. Koruşuv adet üzere dua ile başlana. От красоты этих мест захватывает дух и замирает сердце. Села Узунжа, Скеле, Бага и Саватка расположены близ Балаклавы. Уроженцы этих сел, вынужденные покинуть их 18 мая 1944 года, а также их дети и внуки встретились, чтобы почтить память своих предков, восстановить связь с родной землей и поделиться историями, которые бережно хранят в своих сердцах. Bu koyda doğdu anam, emcemler, 10 bala olganlar ular acıvaytlerden. Karбам, Ваид Карбам 7 kere açılga varıp kelgen. Чувствую, как будто вот родственники везде вот здесь где-то, вот они, вот. Чувствую их. Чувствую просто элементарно татарский нефес. Bizim yerimiz, bizim ifak olsa da pek dülberdi, pek güzel kırmız. Uzuncuda anam doğuldu. 1925 senesi. Son Zolotoy Balkaya koçitlerinde oturdular. Karbamından doğma. Anam, babam hepsi kozum o günde karbam. Uzuncu her vakit aytadı anam. Her vakit aytadı. Uzuncunun kızları pek dülber dedi. Pek memnunum kelgenime gördüm. Hatta endi oylarım da görmeyeyim dedim anam doğan yerin. Bu koyda benim anam, babam, karbalarım hepsi bu koyda doğulganlar. Bu koyda den çıkanlar hepsi. Anam tarafta, babam tarafta. Kali karbam, mında bu kolda işte nemi oğan, brigadir olup çalışkan. Kadir karbam, bu koyun buğaltırı olgan. Babam bu koyda, babam babası çoban olup çalışkan. Mamutovlar familyası. Ben bu koyga kökegen sayın yüreğim su eti. Ecdatlarımız aklıma çıkıyor. Anamlar, babamlar, karbamlar hepsini bileydim. Ular aklıma çıksa gözlerim yaş çıkarttı ola kızım. Стараемся приезжать. Их уже никого нету, родителей нет, ни бабушек, дедушек. Приезжаем вот, с детьми, с братики мои, кто есть, мы приезжаем. Вот это у нас, для нас это, конечно, радость, что мы не забываем наше место, где жили наши предки. Алия Умерова на протяжении многих лет по крупицам собирает информацию о родном Узунжа. Эти встречи – еще один повод окунуться в историю и познакомить молодое поколение с рассказами, услышанными от своих родителей. Алия Ханум, Uzunca koyundan sizin tamırlarınız. Kim doğuldu? Rahmetli babamın bütün korandası bunda doğuldu. Uzuncu koyuna girecekti. O müze bir eski ev askeri. O ev bizim karbamızın evi. Biz şimdi hayırda turamız. Biz şunu koyun sonuna oturamız. Bu yerde mektep var edi. Bu yerde o koşedi, koyun mektep var. Komşu koylar ve bu koylarda insanlar arasında münasebetler, yaşayış nasıl idi? Pek yaxşıydı, herkes birbirine baraydı. Mesela benim karbam araba yapayken. O dağda direkleri bakıp, hepsinin bir mık kakılmagan araba. O araba evet bu uzuncu yolundan yürüyecek. 2 yılda bir araba yapayken. Öyle master eken. Bunda tek Kırım Tatarlar yaşaganlar bu koyda. Tek Kırım Tatarlar. 100 hane. Her hanede de 8-9 bala. Pek çok atlar olgan. Hepsinin atları olgan bunda. Abi ösken ösümlük bizim haberimiz de yok ne olgan ne? Kalючка. Anam aytadı. Tuzlu suya koyayken ravları da yon очищает воду. Bu filtre своего рода. Ne için koyunun adı Uzunca? Uzun olgannadır belki. Buna kirgenimizde doğru geçemiz bir yana. Doğru mektepe. Узунжа, Скеле, Бага, Саватка – эти села близ Балаклавы сегодня вновь стали местом встречи, где потомки прикоснулись к своим корням. Встреча, наполненная теплом, дарит надежду на то, что память о родных землях будет жить вечно, передаваясь из поколения в поколение.